Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mĩmbi TV ngwira haha niho mucii wigue wi mucii uria gukiragwo slim and beautiful uguo niguo Karen Nyamu akihana tondu ona ungikirora tubica tundagwikira hau ni wakiona biu ni agithakarite na agakirungara tubica turia kirekereirie recently ni wakiona kamwiri kana gata gakirungarite o wega aria macambiki magikereirie undu muno o hamwe nangi wiraga tiothe magikenagirira amu ni kuri negative vibe riu tuguthoma comment guthomera gwire uria makiugire tawakiona ungiagwitwo haha kamwira atiriri hako katumbo hupewa wanaume tu nyoka heko miguu ndinakimenya uria akimaanisha haria no Karen Nyamu mwenyewe akiandikire na ugatiriri kale katumbo ndanakirikia andika hash 047 Kanairo paper niguo ni ukiumireire riu biu bona ungi akauga atiriri bona ya mtu sumu kama ni Karen alitulia makigwa Josen akauga atiriri katumbo kautamu laki chuma akauga gym vile inafaa Judith Samido hupiga maoni goko ni mashashire muthikiriria yake mwana beautiful ogwena kama looking good agia kama lovely beautiful katumbo kautamu wako andu magiakanite muno tondu Samido the more kana Karen Nyamu the more this goes no baragithi anyorokete na agithakara wega tondu nako kuonekana Netflix tihoro wa itheru tondu ni milestone woni waku ndio ni riko kuma na video na Karen Nyamu itikao subscribe hamwe na gushare Miaki na Mĩmbi TV o ihinda ringi ni taumagara.